mau becek mirip. Mai jani ring gelah mau kuren ibun gelah di candra itu. Pangkarwan yen sejate nugo dan gelah. Yang kanti ibun gelah mau semarmo. Jak cibang gelah mau payas kene gelah aja di parakan. Pun kentan atau dua aku. Ayat kita mai ring gelah. Itu masih sopan. Sedang melah di tengahin marga, ada na istri-istri sang tiga, pangsing irago sing karuan jalan. Jadi ciola senggelah metakon ngajana bacang-bacang. Tak cingulu kan. Boleh cepat takon. Oh cingulu nang. Kita bagus kan. Boy itu mental. Maju. Jero aja lu. Yang kamu takon nenek. Takon api. Tijo adane. Itu. Nyen purine. Ya. Mesaut. Semelar lah, kerenyi bakatanan. Beli. Benak nama takon. Yuk, bener takon tuh. Sangat-sangat kan. Itu kapelih mau banding tuh, kacang banget. Oh gitu ah. Teman-temannya nih. Mau. Jangan Pak. Loh. Ante. Oh ya kau takun. Tadi beli kenapa lo? Pura-puri lo. Ya, beli mah takon di jam suruh kiri ya. Oh. Nek kebet beli. Aduh. Weh. Ya, nyai dengan takkan. Stop. Sing dadi Mama. Kemudian. Wayot. Ah. Cobrahnya lo. Cici padu yang sisa beda nih datang. Siwa lengah-lengah. Kebetnya kaman dia tuh aku malu dia. Gelang urin si mau takon si mau candong. Iya. Sedang bulan. Panggelah aku takon. Nawakan matur sisip di tiang jerawan istri sarang tiga. Ian dadas di tiang sahuni sang sapesira ragane talar mawet saking panegara napi. Beli. Titiang Listia Ayu beli saking Puri Surya Buana Rika beli. Listi Ayu Nggih beli. mawet saking Surya Buana. Patut beli. Mana ngiringi dewa? Niki wantah penyeruan titiang maka kalih beli. Jadi Ya. Mang Mai dewa. Nggih beli. Jak mati kita aja belikan di dewa. Dados beli. Man beli sedurung kenton. Dados tiang unik. Sapa sira beli niki saking napi beli. Dan becek ke musik pangsingin kadang-kadang segitu. Nggih beli. Beli sing jadalen Raden Semarajaya. Wit beli saking Puri Metau. Nah, beli diliwat ini lakarada yang membuat rerah beli. Kenton beli. Benar. Lewat main lo. Nak ada alih ko na lo. Dua gom. Kengkeng. Aku mah kenal masa ini mah kenal lah gom. Don pa kenal ni masih. Don. Sekarang. Beli. Ya. Niki kan penjeroan titiangnya don pa kenal. Kan aja para kandri ni kan ada. Well, kenalan sarang parakan beli. Nggih beli. Kados. Nana apa bangun nih? Ayo. Makin kenal kok nih. Oh, tulen oh. Mangin besu do, mangin besu. Beli. Oke. Nek dua gom lagi kan gua mah kenal beli. Benar. Yang kenal dan belinya. Terus yang ke. Perkenalan ya. Ini lagi mau kenal kok deh Ci. Ya Ci. Cansi. Yes. Nah. Oke. Tapi lain caranya beli. Oke, ada cara lain. Ada, tong beda. Gitu caranya.
gending man beli. Magendin kone. Kati. Jadi, tapi iya ngalon lagi dah. Nah. Singapura, nikiti yang anak bajang jegen. Mengenalan sira kewasan ilu. Wasan tiang, ilun setan aja ilun sari. Ale soma, ane bagus aja suge. Ilu sekar, ilu sari, adan beline isuklit. Ane bagus, meadat isokami. Udah balik, bilang patang, diam galau. Mengantosan, sapa terkan, arena nganggur. Udo ilu jegeng sekasari. Anti yang beli pasti lakar nganggurin. Siang sing sabar, subang antosan. Siapa aja ilu nana jake malalai. Siang sing sabar, subang antosan. Siapa aja ilu nana jake boyo. Ini baru jujoro, Janet. Coro, apa ngengal lu? Boyo aja ngengal lu. Kalau kenal puyung. Mana? Be. Weh lu, coba lu. Tipu muslihat, tipu muslihat. Hei, Siapa Raden Semarang Jaya dia ini? Nih nenek, bang, sing gelang rames udah jadi bagus. Uyut saja, nek. Mau kenalan? Mana dia? Beli. Niki kan penyerahan dia sampun mau kenalan, mau gendeng sih. Sampun ya kenten Nadia tuh jalau lebih jal dewo. Ye. Wih, Yang dia gelang kasih lagu khusus untuk beli bagus. i dewo lakar mau temang. Betul. Mimpi lagu. Nana hati nang tegar pantain beli mirengan Gusti Ayu Listi Ayu. Nge. Bang mau temang diajang beli. Ya, mangkitnya beli nih. Terus Loh, ya, parah mah gelang mah Goyek kau kesini pelet kau. Aduh, Bu. Jangan. Beli mula anak wani bagas beli neska di Arjuna. Dia jatuh muda paling bilang tidak manuan beli nek kerdasin masyarakat beli nek apa tiap kena pelet pelet Bali ya mula lengket jaja saper jaja uli tiang budul seken Bali aduh Bali bagus hati Bali bagus sejadi hati Adik. kan ini pulang saja nih kayak
kegaduhan para pembeli nak mulok itu betul bersangat ini. Ada dulu aku. Ya. Yang nak ngidang masih nyaut lagu itu. Jo, Apa? tidak kalah. Ah, Kene gini sen kumi jadi bedek-bedek mau geni. Kenapa kalian beli? Oke, tenang Apa lah, tuh? nah, yuk, ayo. 1, 2, 3. Nang nang dewa ratu ke dalam pojok batu lo. Nane dalam nanging ae bangkatu. Nang nang dewa ratu dagang pindang sing baju lo. Keliwat sayang nanging tresnane palsu. Ngawang-ngawang kan. Weh, ancrok. Ini orang anjir. Weh, nyiji punya dua. Ji kan bu? Beli. Iya nggak. Ya, setonnya ketonya nih. Lagon itu paraan beli budok-budok ketonan. Di Kewala beli. yang Terus nanti anak terus tekan beli. bukan para kan beli. Mulai karo benar ini orang tuh sampah mulau. Penonton ada orang sampah. Sehingga begitu, monete jege gadin gelah dini di Surya Buana. Ija benale, neken seto bin besi. Ngenge aduh aku. Tadi Yang beli, mau senang-senang sampun Dewa Driki. yang beli. Mungkin beli jadi pacang Hamid sarang Dewa. Pamit beli. Nah. Kan hijau beli nih. Kene hati. Ben manipuan saget beli ben liwat mai ke Purin Dewa. Itu beli lakar simpang buin. Yang jami ada ane lakar ale beli malu sambilan beli macam singa. Non, beli. Mulai malam beli. Ya pasti beli lakar mai ben. Iya, kan kenta alon-alon beli mah. Tadi beli motor suksemo di Dewa sampun rimo nuju pemargi mungkin Riko Dewa Kepurian cantos sepengrau beli di lautan. Penyeruan piringnya ada dua. Iya. Yang beli biar pamitnya beli nggak. Loh, beli. Wah. Itu kan nak lulu kita dulu. Jo. Berak inguk lah dengan ngomong lagi jauh tuh gitu. Cok dulu ni. Jegek jo. Karo sing kotak boyong gelah beten kayu itu. Gelah gapa batis gelah. Ngatan kesok aku. Sing gelah nak bomo tulit. Lain gelah. Kali tongo sumber mesti. Pangsingal tajak sang yang Surya Dipati. Panggelis mesti gelah kan itu di Surya Buana. Di Puri itu naik. Itulah. Bibi Ratna, keto masih bibi soko, iya kejana tuh aduh. Yang inget-ingetan gelah, mirip suba ada telung warsa. Ipaman nanom tusing masih manggil belen gelah. Di jam minap ibu-ibu kejani bibi. Dia dados tunasi jangan tuh dago. Tuasan dengan semua terkayut. Bibi, ken gelas yang sebat. Bes mekelo belen gelah tusing masih kepake. Di jam minap ibu-ibu kejani bibi. Dumogi, madaging sanay apyang palungut cakar idewo. Ratusan yang dibasa. Tapi minap kirang yasan titiap. Dados ibel ni namo pemargis ka di puniki. Ingin batet terus udah gue kirim lancar
Subowo Wedangan Chandra Dwipo lan jani ne juminan takone mesih ne mekejang sarwayu Tidak yang pakai kacang yang Om dia itu jeruk. Sia-sia. jiken kene Kayak aku. duh jege sing bani Hari yang tuh. Kapan kita coba gun? Mula mereka citi. Kue mula apa? Lahnya kap. Wahai Adinda Watiga yang cantik jeli. Siapakah gerak? Di manakah? Oke, do naci mani-mani mata. Oh nasi, oh nasi. Pas mau pahit sih gitu ada kontrol. sing dadi nak itu matakon aja nalistiayu kene anggelah nakon nawagan matur sisip kitian jero anak istri sarang tiga iwawu kegaduhan nyaman titian pangsida jero mapurayan iyan dados titiang motaken sireragan taler mawet saken uri bicara Naung-naungan titiang jero anak lanang salang tiga. Titiang muasta kecanawati saking puri canda dwipa. Niki tua penjeruan titiang. Tiga pantur jero anak lanang. Titiang muasta lu soko. idewo kencanawati Inggih patut niki jero. saking puri candra dwipa Inggih patut. sane ngiring dewa penyeruan lo soko kelawan luwati Inggih jero. adik nembe beli tangkil mereka ampun Jadi dados titiang metaken. Sapa sira jero anak lanang salang tiga. Dados sampun Mariadi dengan titiang. tiang uning idewa kamar mungkin beli sing jadele Raden Semarjaya wet beli saking uri surya buana Niki dua beli agung titiang. tuh Man dikasih rasa ngiringan beli-beli. niki sing jadele nani ngiring serahino beli parakan beli ini ada lantu ada Doblet yang Yang sokap itu kan. adi tong mriki dewe mirip subo tuduh ide samyang itu idewa ketemu lantas jane sarang lang beli kangen ke idewa Dados wawu beli mandi kukuring li. ampuran lo karman beli mirip nitah beli sekadi kuniki yen sing diadoi pamanano aneh ngajak beli itu di karang kebatian memeh beli sing sida ketemu dewa Wonten api beli. hati panjang nih cerita ya jadi cerita beli kene sa pangsida beli ketemu sarang ibon dewa Rika beli jagi pacar ngodar api sana ke ring beli Inggih beli. ayam gitu adi lan dijami pada Cina ya nilai pitresnan beli kan di dewa subuh kita hidup yang mungkin beli tresno kan di dewa adi Titiang patah beli. adi leng pidan beli ngajak-ngajak anak buka dewa pangsida beli ketemu itu lantas bisa membersihkan alat terapi Mekejang keton sekitan beli martian sawire beli tanuning sira kesejahteraan aneh ngarti uko dan beli Riki beli mangkin kepurin dan pangsida beli ketemu uning kesejahteraan sira beli Abi Tapi sayang beli Kenny Dewa patah. Adi Nah Riki dukung macam singa
beli sampun nawan mirip newawidanan kurin ide. Itu lantas pang sida beli nandana nanggo. Hah? Ide. Sing kajan ide bisa nyudet budi. Kajan ide bisa naik ibu diajak aja. Yang pindah-pindah. Tidak pindah-pindah. Tapi tidak akan Boyo jaya yang kedua. Titiang samiwan. Sampunan yadikan sanawati sanipun. Pangyang titiang. Ya Allah, ganti tiang ibu. Nentang dia tiang nyembungin. Kulit tenan ibu Niki ring kuri jaga Mika. Niki wata ibu Agung. Saking buri Surya Buana sana iring tiang menggenuhi rasa ibu. Bang, ibu aneh nandasi. Yang udah untuk dan ide mana yang dipilih dia bang. Ibu dosa. Kening bagus ide. Ini ada tamu berarti. Nang atur kene ibu. Sira sampai sira sudah dan ide mana. Mau penganggarannya. Undang kan tahu ibu. Nang tegarang atur. Nawagan didiang ibu. Sekali sana sampun kewedar saking yadikan sanawati. Titiang iki okan ibu mawet saking Surya Buana. Raden Semar Jangyo titiang ibu. Keke. Ide mo mawet Surya Buana. Oh iya. Lalu putrane sang awrat. Titiang sampun uning minabi bu marmor ing sekian titiang riantuk wawu titiang sida tangkil meriki kepurin ibu. Nah kene kene. Pang ide wo uni. Ibu tinggal le. Tua ane ngekar jagat ini di puri Chandra Dwipo. Ne mula atuah aden ide wo ne sanawati. Sake wala. Pangsen ibu cacau. Ngugu ide wo putra. Sang awrat nakal ken ibu. Ailih ibu. Male jebos di prade titiang niki tanpa bukti pinako okan ibu dari kering Surya Buana. Titiang sanggup nyerahkan. Dadas parakan ibu dadas juru sapu dikiring jagat. Ini dulu ibu ring dijamina wentan bukti wentan Cina rik tata kita. Paling bagus. Tanda capro di tangan ini wone. Pinaka bukti. Ide wo tua akan ibu saking puri Surya Buana. Ampura yang ibu ini. Ibu mau marmo sore kedewa dan ide wote. Ampura yang ibu ini. Ibu. Ide wo tua. Putra ning sang awrat. Oli puri Chandra Dwipo. Ibu titiang talar nasa dadas kati puniki kewentangan titiang rinjaga uling seni titiang tanuning sang sapo sirati pun titiang Nang tangi ide wote. Sesat datang tangga ibu. Suwe ketapilin ide wo. Tidak ide wo menang. ibu titiang wentan rika ring karang kepanggian rika titiang sarang kemahan nyalet titiang kejago Pekejang panyakan di kang titiang ciceng mai tiang tong
Yang Allah itu penapian di tiang minat sampun karman di tiang sekati sane makin bu yang jadi tiang Riki dumun rempuren ibu Riki di tiang jaki pacang metakit aku Pangsida di tiang malih ngambil kuren di tiang Rikoring Surya Buana Nah, yang gitu jadi mirip idewa sebalas tuh. Ani janinya mirip idewa. Ane nyereng di tiang singgah tuah parakan di tiang sana nyereng serangan Parakah. Ipun ane sepati Ibu yang jadi tiang Riki dumun ya bu Iki. nyarengan nabi kan sana Sane mati. Mirip idewa mesana kandeng puri. Kita masih cai parakan mirip cai kenyang. Nah, pajerapuan masodadwo. Nama ngajak ke puri lunas belum sorang. Sini ngayu idewa. Ireng len idewa ini mesana kali puri. Adi sama waktu Riki beli mantin nyarengan ini dewa Itu beda om. Nah,
bagus gitu kau makanya si bagus orang. Malu-malu tapi ku malu oh. Nah, jalan-jalan ke Pekan Sukawati. Cakep. Boleh nih simpang di Jagopati. Cakep. Ada bapak Cak Bagus Gati. Pasti bapak pujaan hati. Ada tuan sana dong. Emang maksudnya? Mana waktu wagon bapak-bapaknya. Singnya masih aing aku macano gitu loh. Ada loh. Tetap ya masih dau tuh beli bagus. Semaro Jaya kan sih. Menten-menten coba tambah rajanya kurang berarti wagon. Bener sih oh. Oh. Oh, nama lu rajanya nih Ben. Ben aku keresem. Dia ratu gagem. Aji. Ijo Aji nih. Aji. Nak kengken gue nih kenyal kati raso pencening urut kengken sampai dari cening macun donak cerak cenik cening langsat aja Ye, mangge. Sudah, bilang dengkeng kene lah Haji dah. Haji. Bibi tiang nak mau mahal ketemu yang beli bagus. man Kewalau mau pamit beli bagus Haji jasa tok cer Haji. nak dewa kengken di jani pan sepalan aja ngetuh di dewa mapan sing ada dua lupat kekedaso tua cening yang pianak hatinya kengken Haji, hah? tiang kan dotnya banyak. Kan sekan sing kalian ya Ben. Awang lah Haji. Nah, yang gitu nih, Tapi siaga cenibuin siap. kita mempenyingake. Ben idam. Aduh, ye. Oh, jiwa. Raksana. Aduh. Jadi, kita ketok-ketok Pak tanggungnya. Ya. Jani permisi menkena ceningan. Ya. Lautan. Lautan Jani. Nirgon Haji tadi Agung Jani dini di Puri Suryo Buano. Nah, sing melo Haji lah ke Puri. Nyantos ragan ceningan. Padruang iring mesti cene. Oke, begitu. Share kan. Ye. Wali apa lagi kapuri? Lautan nih. Semagi. Buat kegeng bilang sih. Sampun rajin wagon. Kan, sampun. Yang kete main ajak ubar jadi beli bagus Marajaya kertijo ubar kang makan pokoknya. Ubar, bar. Ini saya ada dua. Dot. Kete main. Gas. Jadi sebuah penemayang gelap. Kalau muali kemo ke Surya Buana, ngewalasan kengken sakit hati ni buat jadi gelap. Lanjang ni nyiling. Bangsing ibun gelap hati gelap kencana wati nawang. Dian kanti nawang sing gelap tu gelap. Aja ni ngalah. Yang ibu. Tapi dah lu dua Jadi jadi. bagus. Nak kita ini dewa pakai kesuan. Nih kita mesti cari pengerokan parkan dan gua. Nak kita ini cari bukan lah. Kurang-kurang lagu. Ini kita dari anak kakek dulu.
matur sisih titiang ibu aku. Mana titiang jadi pacang mangkin rahino mangkin mau pamit mereka ke Surya Buana. Sampun asasih titiang wenten riki ring kurin ibu. Mangkin minau sampun rahino becik titiang jadi pacang ngewalasan. Sakit hati ibu ajen titiang kaleratan titiang wirapaksa. Anak idewa sengkal ngorakan ada di dalamnya. Ibu, yening jagi titiang mau pamit matur sareng Yadi Kencanawati. Sampun mau janten titiang nenten jagi pacang keaturan. Yen dulu gento, bang yang ibu sana matur sareng ada di dewane. Ibu, becik tawar sekadi punika. Ibu sane matur sareng Yadi. Pangten male Yadi sungsut ring kayu. Nanging yening sampun wenten lung rahina dan tiang wali male kepuren ibu. Rika ibu nutup kuri pemargin titiang. Iringi Yadi sami panjat ibune iring mrika. Kepuren titiang di Surya Buana ibu. Yen dulu gento, sampun idewa semanang saya. Malih tiga orang itu, yen tan idewa mewali malih mriki, ibu jadi keturi pemargin idewane. Sane mangkin, baca-baca idewa memargin, ibu keras titi pemargin idewane. Dumugi mapetoleh napi sane abdiang idewa. Ibu, titiang okan ibu maturan parosuk semua. Iri, mangkin kulinga ibu ring kuriang, titiang jagi pacang ngelanturan pemargin. Urusan seni, Iya. ibu lakan tepung. Lunga ibu. Abit ya, ai jani. Iring gelah. Pangsing beni adi yang ngalem ojo. Pangsing musing ngalem petang di jalan. Main enggak? Ijo ya bener gendong. Sakit batas yang mau. Aduh, sakit sana batas semua jalan ke kilo ada sing tepung beli bagus oh. Ijo ya beli bagus semua jayo nih. Pakai kapan Pilipin. Iya, siapa nih kang Pinipin? Cai berde punyin bien. Men yang tiang sokap. Tuh pangalohan. Sinapura niki ngel Gusti Ayu Nijawati. Saben sak ketang pedih-pedih mangkel. Jadi ketang ngalaman wae ya Wah, Petro. Beli Semarang Jaya nih dong. Wonten napi nika ngerah Raden Semarang Jaya. Cai menakut. Weh kegelang gelak keton sih jadi gak menakut aneh. Gegelan konan. Nah, tenang Gusti Ayu. Setonene ketemu aja Raden Semarang Jaya tan kendan. Rago aja kono mau duit temang Rakor kiang, kita naik Rago rakor nih. tiang, ya dua maksudnya tuh agung. Impotensi doang bener-bener. Padahal nih kia tuh aku mau mede manten ijen tiang ajak dah dua niki mau duit temang. Bang lihat mede. Bien mending. Oh bang mede. Ini ratu paduan suara di drama gong nenek yang sekolah. Siap. Muat saja tinggal deh. Bola bos siap. Adi ayu cekek gadis gadis
kan Nih, Bob, latihan main game. yang penting kan padut nih kalau lagu kan nih kalau lagu Loh, ya. Nek bunyi-bunyi buaya, nek pas manis, nek ada gugu ya. buaya Tadi, Mana kita luang tembang, ya? lawan. Udah beli liu bunyi. Gara bebek, kwek, 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 kwek. Liu bunyi modal janji. Tukang klaim mencintai. Aduh Bali mengingkari. Aduh sakit hati ini. tuh bodoh aku belum tadi dong dong belum sebelum Ini kadangnya sana pelai gedang. Masa pasang aja ya, ini kadang. Si man matur kan orang subakti macam gelap yang cokor dewa sungkan tiang milu gelap ngulcin ngajakan aja juga itu kene Mun mau mandi wau. di Yang beli? istiayu dewa Ya. Ameriki dewa di mone-mone ngejegek dewa Kadi rasa ubak beli ke dini banyak ke di sedang. Sengaja nih cara dewa. Aduh, beli bisa aja deh. Di Yang? tuh ya kita man beli penyingatan beli di mau tahun. Senepuk apa beli? Udah, dia beli. Udah. Oke, termasuk beli, ngidam beli, nepukan di dewa. Oke. Macam beli di piringnya dewa nyelem. Ber. Oke, gitu. Kenyang kita nandang jelek. Ini itu benar. Nak beli terus no ya apa ya sing tawang itu. Kene ati. Ampuran mirip dewa sampun nyantos sepengerau beli. Oke, beli. Aku kan beli masih sebuah menjanyi ke dewa segitu. Oke. Diaskan di selatan segarot itu. Kayak dan antas ya ibu yang sebuah tresno. Cepat ketemu ati. Ini beli mau. Beli. Iya. Ya. Jadi Pitresnan beli sudo mau batu bulan. Ngumpul macam dewa, jadi margian. Apa sekitar dewa macam beli. Beli. Tiang ada ngan. Beli. Nganten sarang beli. Oke. Tadi Ya. yang nganten itu sih di Praga aja dua. Pangada nemada lupa saksi. Ipanya kejar ada yaji. Kena ngaji. Nah, beli gen sih. Papat gunung lentah tiang wago muri wago. Lagi jo. Jo kadang lain asli lah ketinggalan. Melunya ada. Nang sampun niko banget ane. Anu pane pide utama senjadele. Pangsida beli ketemu sarang rak acing dewane. Wau lantas riko ngemargiang sane kuastaning pekerap kami. Pang mejantan dewa merabi sarang beli. Mungkin penakan nanti dewane. Pangsida wenten di diajeng beli. Sari, dia mati dagang. Nak jadi naik ngalde. Mungkin. Benani? Kami. Dia mati dagang. Aji. Man ken ani. Aji. Rapen tiang. Ken maksudnya nenek ken. Ini Aji. Oh, Tuh rambut diajak tak. Ya. Nika Tiga ampun. nah aji nak nyujuk dengan dewa yang sumegang saya wati cegan do calon raben jenenge aji ke metakon Terus Aji. nawagan motor sisip di tiang aji agung mina
Aji tanuning sira sekian dikian. Itu jadinya Aji mencening dot masih Aji Nawang uli hijau ini dan ceningnya nah jarang ngatur kan Aji Aji Agung titiang mawet saking puri mataun wastan titiang Raden Semarajaya jagi lungo mriki kepurin Aji pangsida titiang ala perabi sarang Yadi Listiayu kau berdukun cek liang itu Aji ini miragi atur calon mantun Aji Mame dan Nugra titiang Aji yang dados Raino mangken tidak jadi pacang memargian keberap kambian. Neng manduni men nyen neng cening main Niki wanta para kandikian sinungil. Sane ngiring titiang mriki kepuren Aji. nyen adane to ni Main yang dua Agung. oh so clear anak ni Laura ampun nih tunas sening marah bagian Haji lautan Puniki Aji Agung. Wanta hasiki tunas titiang ring Aji Agung. Nenten wentan tias wanta aden titiang Listiayu. Jadi ring titiang merabian Raino mangkin. Tan malih nyantos ben nyangkuan. Kenapa kenapa Aji? punya ini dino jani kuni ini kejuangkan belen nah yang gitu Lin Yang dua Agung. gitu masih penyeruan jak dua lautan cai ngalih Arah pemupus. nggih alih pemangku gitu masih penyeruan Pangsido nyediang upekaro. Angin berat sampean titiang. Sedurung Aji. Iring mangkin mesandakan dumun ring kuring Aji. Diko titiang jagi merias dumun. Pang kadi rateh nyelentare titiang sareng kali. nah ini kita masih kuning yang gitu Aji kepurian Nih, iring Aji. Piring Aji. Nih, ingatan tuh. Kalian telah mampu. Neja dua sediang upekaro. Ladina cani kenyuangi hati. Pangsing benak lenyo. Dah kepuring lagi. Ini Adi. Ayo halo. Subo dadi mangku kapah-kapah maro-maro kapah masih nguntap Kang Wangi niki jeneng mangku awet mudange kenta soal kumis nih cok aden niki melahe piring kumis niki kebencana ya sing ado nang adol sesane becek kewa saja dan
tempo benong hidup bang dupo, banyak milu hidup dupo, sing cek bubon nek kanando setai. Aduh, yang malu deh. Cek kene bosi mampu sih punya. Duh kangku, Nyendro, tuklen ya, soklen tu apa? Pembersih baju soklen. jangan yang kangku. Main ang malu pa ang malu lah koy. Mimi dora tu, yang malu. Apa tu tu nengok tu neng. Ya gitu. Tu apa tu nengok? Eh, Apa tu nengok? gigit yang Oh gigi. mau dari ibu balik, Kengken nenek main ni kengken. yang gigitnya menang kangku nih, Menang tiang gitu. Nak ada apa? ada job, Bahasa lewe. Job kone. job. Nah ada nak mudiang lah ni kan dia sana. Aku ada anak ngaten. Oh ada nak makan kambing begitu. Nih. Dia nak nak makan kambing. Kau dua kum ya. Meh dua aku makan kambing. Main naik ngalang garang ni. Ni oyang malu garang kangkut. Ya we. Belum malu. Jangan nenek muda sajo ne parang besin begitu ngeblok nasli. Bapak gelet nih. Besin jo gitu cara tu. Aku tuan dah nenek neng. Jangan emang gandong ya kangku dah nih. Tadi Tadi itu dah. dari dunia gandong kamu mana ya? Niki sampun. Niki potong mau niki. Ini tuh mas. Neh. Jen Banten nih. Lo. Kengken nenek orang makan kambing kenapa? Niki kangku. Oh nege Banten nih. Mimi. Kanggian kangku. Inong sing ngurus. Gitu. Nah kanggo yang begitu. Mana janinya makan kambing. Oh, nenek bisik-bisik nih makan kambing kita pengantin aja dua nih. Menyen pengantin sing ado di kene Jerman sing ado. Agung. Itu Agung lo. Nah ampun ini apa? Agung lincah. Wait, Yang dua Agung. man ken. Subuh cai menakan ke rumahku. Sampun Agung. Siro yang mikir aku malih siro dikan. Siro mikir. Awak di tiang ke rumahku. Di tiang gelah singgelan tuah penguasa dini dipuri Suryo Buano. Mikir aku dua aku mikir. Ini sebelum aku dulu tiang ratu pun api niki. Wenda api. Aku niki di rumahku. Kewaning pianak gelah lakar ado barakame dino dejani. Pangno di rumahku ane atur tiang bukut. Kenten, dia urus tak kenten maupun jaki mengkerap kambing, panggelis di konge. Nggih. Urusan maling nggih. Nggih. Ning Lagi. urusan medal. Siro mengkerap kambing niki semoga kali. Nggih wonten di tiang. Kenten, niki kentennya rapi ya. Inggih niki aden di tiang Di lis tiang. Jawa aduh satu kenten nak jagi nyuang onel-onel aduh. Aku. Kengken deh Kena kengken. juga yang orang udah lomel. Rapun kamu aja dah. Mula saja mula kangku nasi tepuk apel sih gitu. Singapura yang kangku.
le kanggo beli. Nah, ayo malu. Niki lanjut niki. Nada mangkin ling. Ale lanang mangkin nada ke. Mungkin niki tentang iwan yang ke mantra dijangi. Ya, ye, Menang dulu menang. Posisi kentan bedek, tingkang agak bedek. wih, iki. Wis tuh, pas tuh ibu nama sepuk, aku muat dan kangkung ada. Aku sekarang aku. Ayo malu, sesak nangkang. Ayo. Makin kangkung utapnya istri makin ye. Ye, Oh, percaya. aku. Leng dija do maro nang ada nengok cerai. Usaha kampung niki kentan. Nengok cerai kengket. Dicoba lah beli manapun nih. Beli telur kenuning. Nah, beri Banyuwangi dia kenuning masih Adi. Niki riantukan upacara mekerap kami sampung puput tiang lungsun nih mau pamit nggih ratu doaku Nggih, lurus mungkin lurus. niki penyuluhan seorang kali tulung ke aku niki bantu ke belakang panggung nggih nenek biasanya ada nang bisa soleh membersih baju ada nih po soleh aja ketane kaku nih enak betek naik Nyai Listia. Ya, Go. Adi kencang mati deh. Kencanowati nyai. Hati atur ini ditulis terpanu. Nggak matur kenati. Sira nih kau beli? Agung say. Bosan si bani mawat aden gelah kencang. Mirip pula macan say nepukan gelah. Nyen mirip nenenan. Anen tongan si gitu kalah. Raden Semara Jaya omai. Lakar nindehan puren gelah. Ane subo tinte tingkang cai cicing. Yang sing benar Semara Jaya cai. Ini mula mirip ikan-ikan yanom. Hijau kena cai ini. Lautan. Nih. Dia kan saya ngomong. Adi, nang dewa dumer puren beli. Yang beli berangkat bicara. Lagi deh. Kiring. Cai Semara Jaya. Kene penggelahan resna yang cai. Kodak mencai ulang-ulang gelar kene. Cicing Listia Ayu nyai. Takon malu nanang giapong na. Gengken mirip biodini di Surya Wano. Apa mirip bayan? Ajen nipun telah. Rakan gelah wiro paksa. Sedol liang cicing ini yakong. Mabet mesin nyai. Ngageh nyilingkangan puren telah di cicing nyai. Main deh lo. Pangyang ngadi muputan. Kui calon nenek. Sakit hati tiang haji matinya. Aku dong liu ciperwaka. Kami go. Ne putranet sang awrat kuria dini. Lakar macet. Udah caya. Cara pampah nyo panik tuh saja cai. Krosok angin ulung cai. Maro cai ingat
di subane cai ngekengken don mau belok pagi hah paman cai ngomongin tempat lautan nih kriano pagi tata kamu di penjara kan sing makirnya kata pak lautan Hei, bedekan sini yang meloci yang menang, si meninggalkan kuring gelang. Sake wala, yang wakene menang, urep si kemo ke neraka. Hei, jalan. lautan Yang sekire-kire, direp singlah senjata, unus senjataan sini. yang kayu Ah, mai yang wake senjata kematian saya terima bersenjata. Ayo jalanan. Nawak punya. aduh ya apa jalan ya aku nanti mulia aku coba dia menang Ah, paman Anom. Jani Cina ya. Batin paman majang gelah. Kita mau sepuren gelas punya buat. Walasan sakit aten paman, sakit aten ibu aten gelah kita masyarakat. Jalanan paman. atas kumus Cai aku. Mekelo wakil ngajak-ngajak Bang Radino Jani wakil bertemu ajak cai. Tugas semalu cai man wasong-wasi di puri Surya Buano. Jani Yano melakukan ini puri. Jani sebab perumahan wakil lan sentokan kewisesan cai nih sambungan kanjut cai nih. no jak mau kita ketek wakil ningang petang cai ne winaya cai ini sumpah tawa wakil kewalo cai setato kalah kewalo jani engkien Nah, cai ini apa betul? Lan Jani sentokan kewisesan cai mati apa wakil? sasaju Iya, amonku sesuai kecinot. Aduh, pocong saya jadi pengatih diri disuruh wano pocong. Bu, Ampurayan India, enten presiden anggota ibu jago bu. Nama paman. Depan gelah meraga kewincano nih. Biaskan je gelah wong wimuda. Ketemu ngajak cicingnya yang Weh, Agung. Do cilen gede ngangkat nah. Biaskan je payas ciluweh kena to bandel. Kewala sifat saya. Sing ada sifat manusia. Weh, aeng sansan. Yani wakil putranin sama warat ini ada. Kan hijau. Lautan si Maracayo. Uli tungni wakil ngajang-ngajang teko ciciliano mau belok pagi ken saya. Kekir. Bagaikan sesuatu saya Manying sang yang tiga sakti. Lang hijau jani wakil apa saya ni mati. Iya, Kabun api makin. sing menyet wakil. Yanom nebo guling-guling. Kekir. Sido bergelah saja belok pati. Nirdon gelah pinakokan semua. Kita
Ini sedang becek. Yang paling bocor. Tan sida untuk tiang mobil pati. Milangin kuring di tiang gede. Nawak-nawak titiang Ratu Agung. Kunapi niko ida iyana. Inggih, gelisang Ratu Agung. Cai aku wakil sing padaya dong kene di monco-moncone belin kelas sayang tekani cai ngisi neng kenal cai nekam kuangan masih Egen tuh. Chandra Tunggal Dewi. Dot mati, ngedot. cai karo titing tinggal uli di bagian nage ketundun uli ditundun nage si ketau jani dok prabon gelan nage cecak cai Yang gitu kepinah panaku. Nyai dot mau belok pati. Lautan. Deket nyai. Yanom. Sumpah kasur kedua ke. Lautan. Dani tak pedang karman cai nih sedih bagus idewo Nawak-nawak di tiang itu. laksana yang lihat yang idewo nih olah sakit hati adi melawan ibu nalar raka idewo nih sani sampun waktu Ibu, iwawu di tiang sampun metlo. Nangingkan sider di tiang mancep urip ipun yayaku. Riantet ipun ngemartiang sane kuaskanin aji uking. nih panjenengan sane pewasto pusaka pengin uli kuri surya wono itu biru sane ngilangan sakancan momo anggara tigung ini tur ngemandang mau cara iagong nenenan Yang sampun respadi punika panjenengan kuren titiang sane muas ke pusaka pingin jadi pacang angkep urip ipun cicing yaku tunas titiang terus ini Luluh ibu rengkuri bangyang titiang jadi pacang memargiang napis aneh yang tadi beru terus tak Bina besek ada pusaka pejenangan ini di Surya Buana. Yang mula neng idang singalahan. Ya, situ tingkangan bulan gahi sini. Ya. Cicing kai. Sing menyet waktu. Nah, yang saja cai wanen jalan. Agung sing mengiring apa sing mengiring apa lautan Angin sang yang tiga sakti metemahan bayu sadelan itu. lontek serah pacai Dekan ngomong ini dimuncak pejenangan pusaka pingitan yang latar pragat saja. Redek bangken ya aku. ini bagian gua gong Kalana.
ngomong karo dikiring-kiring sampun nicang makin kali rameno titiang jadi pacang wonten bekraf ambian sareng ati titiang kencang dumugi kuwarun negrang pangsida titiang nyikian surya buana taler candra dwipa Nabi mengalih jadi pacang atur nyenap ibu rumun riki rengkuren titiang riki metaki-taki pangsida titiang merabian sareng ati titiang pencang Ibu ngasih yang supaya gitu mai aja mau kerja giring banyak ke dipuring gelak kang atau nyaksiang pekerapkan yang Iki dogo riantuk sampun nemu gelang puri Surya Buana ket puri Candra Dwipa iring ring purian malih maosan sange mangke iring pemamit sareng panjang kesami nana mama lan kepurit gelak Santi, 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 oh.